Wingeneza wethu impela sibona lapha nakumike waseMalawi njengoba ke esesusani kabi nongizwe emlando umfuka mchuno ubonakala lapha ke ivideo yakhe ke etrendayo ke ezinkundleni kezokuxhumana kanti ke wingeneza wethu impela le video ke sihambe ke yafikelela lapha ke Malawi njengoba ke ukholwa ukuthi ke lo mfuke wabaleka ngo2015 emva kuba ke wavulelwa icala ke lokudubula kabulala ke intwana ke encane ke ena 20 years bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqale ngenibingelele yona ke Mboso City MTV City nje mase qala ngene channel ake wenza kulungele uciphize subscribe na notification bell khona sithola zonke izindaba ezishisayo nazo ke zitrendayo ake wengeneza wethi impela betrend video phana ke enkundleni kezoxhumana yomi waseMalawi owesilisa njengoba ke ebonakala ephikisana nongizwe emlando umfuka mchuno ngalo ke isonto ngengathi kungizwe ke bona isixuku sabantu bokufika bephuma ke esontweni wabe seqonda kubona ngqo wabese ke ebazisa ukuthi niyazini ukuthi uhulumeni ke wase Nigeria usibahlelele ke indiza ke abantu bakhona ke emva kuba ke kuqubuke umbhikisho ke owemarch and march lapha ke kuthiwa ke abantu bokufika ke kumele ke baphindele ke emazweni wabo ke labo ke abangenamvume ke yokuba kulona ke lelizwe kanti ke wengeneza wethi impela ke yena ke lomlisa waseMalawi uphindile ungizwe umlando umfamchuno wathi cha impela ke mina angikuzwa ke awukhulumi ke isingisi hayi ke wengeneza wethi impela ungizwe umlando umchuno kubevele ukhuluma sona isingisi wabese ke ethi ke mina ke anguyena ke wase Nigeria ngowaseMalawi kanti ke wengeneza wethi impela ubesethi kungizwe kuyena ke lomlisa kalethe ke izincwadi zemvume yokubalana wabese ke lomlisa esebuza ukuthi wena ke ngakube kuyipolisa yini kanti ke wengeneza wethi impela ungizwe ubesethi cha impela ke vele ke mina ngilona ke ipolisa hayi ke wengeneza wethi impela kubese khona ke ingxoxo ke empikiswano ke phakathi kwabo bobabili njengoba bagcina ke sebekhumbana ke ngayo ke iminwe wathi lomlisa ke yabona ke mina njengoba ngilana ke eMzansi namabhizinisi ke engiwaranayo hake wengeneza wethi impela yona le video bese itrend kakhulu phana ke ezinkundleni kezokuxhumana yakhe ke uAli Gaga Shinemba kanti ke wengeneza wethi impela igcina ke seyifilela khona phana ke eMalawi njengoba ke sokuvela ukuthi yena ke lomlisa kuAli Gaga baba necala ke ngo2014 lapho ke esolo ngokudubula ke bulala ke intwana ke encane ke ena 20 years uDavid Banda kanti ke wengeneza wethi impela ke wagcina ke eselweni ke zakhona isikhathi esikangonyaka njengoba kubamdedela ngo2015 ngayo ke ibail kanti ke wengeneza wethi impela ke wabese ke esengasalandeli ke lona lecala njengoba ke kwazi wakhulunywa nommeli wakhe ke ukuthi ke ngakubeke uyamazi ukuthi uShinemba ke ungakephi kwatholakala ukuthi naye ke ummeli ke uthi akamazi hayi ke wengeneza wethi impela lelicala ke lasi selimiswa futhi ke kwabese wakhishwa ke imiyalelo kuona ama police stations akhona phana ke Malawi ukuthi ke mangabe ibonakala ke le ndoda ke bangabe sabuza ke imibuzo eminingi bayithathe ke bayivalele icala ke ilattend ke esiselweni hayi wengeneza wethi impela yona le video bese itrend kakhulu njengoba ihambe ke yaze ufela lapha ke eMalawi baba sike esebeyibona bathi hawu bukani engazi ukuthi uShinemba nje uAli Gaga lo usomabhizinisi lo wadubula wabulala ke intwana ke encane waboshwa wadedelwa ngebheli wabe esingasatholakali hey bafowethu impela yena ke uShinemba ke wayesehambe phana ke eMalawi since 2015 njengoba esehlalela ke eMzansi ke iminyaka ke ebalelwa ku11 futhi ke eqhubha ke amabhizinisi hake wengeneza wethi impela zibe njalo izindaba besiniphathele zona la kwiMboso City MTV kubanjwa ke umlisa ke ophikisana ke nongizwe emlando umfuka mchuno ke ngesuku ke la ngesonto hayi bafowethu ake nisivumele ehlabe phasi ngedolo sithi qushe idibana yole video elandelayo.